Toqaannartumik, Folketinget Billu, Allagaatsinissatsinutigiluarati. Velkommen til vores direkte udsendelse vedrørende Folketingsvalget. Tasmasak nalungerparput Danmarkimi samerligt naalakkersuisungortitungortussaasut. Vi ved allerede nu, at den røde blok i Danmark har vundet. Unnukman maani akunnerit pingasut missaani massakumingaanit qanarsanermi dalilisartussagut tassaassapput hinnaaskusbær amalu Jakob Janussen tikilluariti tamassa. Og fra nu af cirka 3 timer har vi vores valganalytiker her i studiet. Det er Henrik Skysberg og Jakob Janussen. Velkommen alle sammen. Massakullusiulliulliu tassa kisittisit kuitaani nunaqarfinningaannersut saalaassavagut. De første tal har vi modtaget fra bygder i Sydgrønland. Jakob Janussen, sorter massak nunaqarfik siulliullu taanerpiu. Imma nunaqarfiku yallerpa ila narsakuyalleq takusuugutsigu tas aansaqqumpappoq tassani takuneqarsinnaao atassut annikittuaraannarm taanaqarsimaassa tas 4,8 tani tas 2007 qinersinarmi 20,3 taaneqaraluarluni demokraatit taaneqangillat kingullermik aama annikitsuinnarmi 3,4% taaneqarlutik inu ataqatigit aama kinguariangaatiarsimapput tassa 4,4% i 33,3% imut siumullu malunarluartumik siuariarluni tassa 28% inik siuariarluni kisian oqaatigisariaqarpoq tassa nunaqarfik inuttuujungimmat qinersisukitsuummat taakkua kisigineqarsinnaangitsut nuna tamakkarlu qinersineruqqaneq ilarnaqarumaarneraanik tamakkaluartoq Jakob Janussen siumut siuariaq teqangaatiarpoq 28% naak qinersisartut tassan amerluvallaankaluartut qanu tassan uqaluttuarsinnaava nuna tamam sinnaanut annartunuursumi uqaluttuart qaluq aliangiussaankaluartu tassa pingaartumi qinersiviit minneri eqqarsaatigigaanni qinersiviin ataasiakkaan pissut immikkorluin ittut pissutaallutik taamatut annertuumik nikerarsinnaasarput qinersivi annerit tikikkutsigiqularnaangitsumik ассеққиннерусум оqaатигисиннаалиссоорпут нуна тамаккарлугу ассилиақану иккумаарнерсоқ тасуаникиккут аама қинернеқарсиманерсут тасса таанеқарсиманерсут ерсерпоқ ап тассани малуннарпоқ тасса атассут марлунник демократит таанеқангиллуиннарлутик kisian ukua inuttaa eqqarsaatigiutsigik siumut taaguunneqarnerpaajusoq tastaakkua akornanni Doris Jacobsen 22 taaneqarsimasoq takuneqarsinnaaoq inuit ataqatigiinni nikingassut annikippoq Johan Lund Huxen pingasuraarluni taawal saaralsui annertuarp qulingiluaraarluni taawal Sofia Rossin marluraarluni atassut eqqaagutsigu tassani atassut marluinnarni taaneqarsimooq taasineriltamaamik Sten Lyngemi taasinerullutik Henrik, den sydligste valgkreds bygd i Narsaquyalleq har vi nu her på tavlen. Og hvad viser den? Hvad siger den? Altså, jeg tror først, vi skal lige tilbage på skilt 1, hvor vi ser stemmefordelingen på de forskellige partier. Og det får vi også lige nu. Fordi der viser vi, hvordan skiltet vil komme til at se ud. Skiltene vil komme til at se ud i løbet af aftenen. Hvor vi har den første kolonne, som viser tallene i dag, altså 2011, og den anden kolonne 2007, og så den sidste kolonne, hvor man ser, hvad er så forskellen fra sidste valg og så til det her valg. Og lige kort her kan man så se, at lige præcis i Narsaquyalleq, som jo er en lille bygd i Sydgrønland med kun 42 afgivende stemmer, der er der så det Siumut, der har fået et flot valg i bygden der, mens de andre 3 partier er gået tilbage. Og der er ikke rigtig noget at sige andet end sådan ser det ud i Narsaquyalleq. Vi kan ikke bruge det
til de store analyser endnu. Men dog, hvis vi går over på skilt nummer 2, og ser, hvordan stemmerne er fordelt på de enkelte kandidater. Den kommer der. Der kan man se, at Siumut, altså det parti, der havde fået de fleste stemmer i Narsarsuaq, der er de næsten alle sammen gået til Doris Jakobsen. Hun har fået 22 ud af de 26 stemmer. For IA gælder, at det er Sara Olsvig, der har taget langt de fleste, altså 9 ud af de 14. Og så er der ikke rigtig nogen stemmer til Demokraterne og Atassut. Der er 2 til Atassut til Sten Lykke. Men det er ikke noget, vi kan sådan udlede noget af. Men det er jo det første resultat, vi har fået ind. Så vi skal måske bare fortsætte med at tage den næste bygd. Ja. Der er nu raffe nganigt am tiusmasarput alla massakut nuisar tassa am kørdaaninganersussautana tana massakrassimiuninganik tassa kisitisit nuisussaaput Jago qassimiuni taasiartortut 13-naasimup tass nunaqarfik inukitsunguangornikuuoq naak taassinnaasut 60% 62% ngayavi taasiartorsimagaluartut tassani aama takuneqarsinnaaoq siumut palunnartumik siuariateqartoq 2007 nalaqqiullugu inua taqatigiit kinguariangaatiarlutik demokraatit taaneqaratik taavalu atassum taasiartortuk taamaaginnangayallutik tassa ikilerialaarlutik 1,8%. Henrik, vi ser Qasimut her, og der er kun 13, der har afgivet deres stemme. Siumut klarer sig igen fint, og IA går tilbage, men igen, det er en lille bygd. Jeg tror bare, vi skal gå videre med de næste, i stedet for at snakke for meget om de her små bygder. og det er så hvem der er blevet valgt der hvis kommer frem her. Ja. Det er så igen de 2 samme, som vi så før, Doris Jakobsen og fra Siumut, og Sara Olsvig fra Inuit Ataqatigiit, der har fået stemmerne her. Jeg tror, vi skal tage næste bygd igen. Det... Ja. Du siger mig så godt om Sakumiloppo. Det skulle jeg da nu raffe i lat i Galigo. Så tager vi bygden i Galigo. Jeg går nu den i Lurati Savio. Den uratigiqqitariaqarpoq taasiartortut 24 naasuttikisianni taasinerprosenttinguarlugu tassa taassinnaasut 2-3 delerluinnaat taasiartorsimapput tassan maluginiartariaqarpoq atassut annertuumik kinguariartuq tassa 31,8%, 10% kinguariat 21,8% ulluni demokraatit 5% pissarsiput inu ataqatigi allanguuteqaratik 50% ullutik taavalu siumut 18,2% 35% tassa massak ashiria allangulaarpokkisianni siumut taaguunneqarluarnerasuli tassani ammalunnerpo. Det er så Jellico igen. Her der er afgivet 24 stemmer, og der kan man næsten se, at de 4 af dem er enten ukyldige eller blanke, fordi der er 20 stemmer med værdi, og hver stemme giver 5%. Så man kan se, at Demokraterne har fået 1 stemme, IA har fået 10 stemmer og så videre. Så igen, vi er nede på de meget små, så jeg synes, vi skal gå lidt hurtigt fra bygd til bygd nu her. Der er ikke så meget at snakke om her. Der kan vi så se, hvem der har fået stemmerne. Kinaqinern rasmannerstassanaam takunaqarsinnaangorpo. Igallikumi. Igallikumi siumum maluginiartariaqarpoq vitsusquyaakitsoq таллиманик таанеқарсимасоқ тас таасинер таанеқарнеран арфиннемарлун таманит таамасак тасиусар нуивер тас аам таана 31 қинерсеқарпо тассани малугинеарнеқарсиннаавоқ демократит кингуариалаартут тассами кингуариангаатсиарта 4,4% укусиннери иматут аннартунерусумик аллангуутеқаратик тасса атассуммик таассут амерлериалаалаарпут
inua taqatigit amerleriarlutit taavulu siumut taamaaginnangaalluni 0,8% siuariarlu. Henrik, tager du den på dansk? Jo, men jeg synes ikke, vi skal dvæle ved de her, fordi vi skal videre, for ellers så når vi ikke alle de stemmer, vi skal se. Ukusisat aamassakkut nuissapput. Ukusisat avani ummannap pigisaani malunnu ummannap naqarfis laani. Avannarpa tingarpugut. Nu tager vi nordpå. Det er ukusisat ved ummannak. Jakob? Tassani taasiartortut 52 siupput tassa maluviniartariaqarpo. Taasiartortut amerlangillat taassinaasunut naleqqiullugu tassa 50% ataallugu taasiartorsimapput. Taamaattoq siumut assut ukuisen illersorneqartoq takuneqarsinnaagoq tassa 85% ngaalluin taat qinersisut siumumit taasimmata inua ataqatigit kinguariangaatsiarput demokraatit aama kinguariarlut taavulu aama atassut aama malunnarluartum kinguariarluni. Ukusisat, det er også lige så småt i damp. Ja, altså nu er vi oppe i Uummannaq, og det er jo et spændende område, hvor Siumut traditionelt klarer sig godt, men her klarer de sig jo helt fantastisk med at få 84% af stemmerne. Og vi ser i bygderne, har der været en lille tendens her til at se til, hvor Siumut går frem, og IA går tilbage. Så der kan være noget der på landsplan måske, at der er en fremgang til Siumut i bygderne. Og det er måske noget, der peger mere på landspolitik her i landet, end det peger egentlig på folketingsvalg. Men det får vi se lidt senere efterhånden, som der kommer flere. Lad os så se vidt. Ivittunaam taasiartortut amerlangiqaat tassa 43 taasiartorput prosentingorluit 37% taasinnaas 37% innaat taasiartugamik tassani maluviniartariaqarpo atassut susaartoq ukiorman qinersinermi 2013,3% imik taaneqarluni demokraatit aama annertuumik kinguariarpu 71,7% i 36,8% imod. Inua taqatigit assut tassani siuariarput 8,3% i 44,7% imod. Aptas manakut takua tamaakillitilaarluit uterfiumaatiit manakut allamut sala sugunguatiarput. Ja, nu forsvandt tallene jo lige her, men vi kan i mellemtiden lige stille om til Sisimiut. Sisimiut, man så kunne drænnagtumik, der så givet sut Ole Petersen, man så kunne at det vil så på. Ole kan så derfor mit på. Ole kan så derfor mit så op med sekund. Ole Petersen, det siger du sagde hvad til godt. Man så kunne Kitassortarfimmiippuga innumanna tassa arfinerpiasunut tas kisittineq naammassiartuloruttortoq massak maanippugut tusaavassi иллинаммани марсерпиит соорту кикку амерланерулернерсу иламинингаани nipa Du sagde sikkert, at kan nu mal luginere rappit, kender sig vimmingaani, kikkut soorlu kikku aqi, amerliartuarlu til taanaqarnerusmappat. toqqaterpuma tassa sisimiukatertarfiannipput unumannalu kisittineq naammassiartulorpoq Der illit kanumma lugisaqarpit taava katersortarfimmi. Suutakuigit kikku qinerneqarnerusut malunnar sorivigit. No. Manakut sisimiukatersortarfium at ajulaarami iluarsinia naani manakut kisitsin uterfeeqilaarsinaanissaat periarfissaassaa vi har desværre lige forbindelse problem til Sisimiut forsamlingshusen, men vi kan lige komme tilbage til tallene her, som vi kom
var i Vittu, der går det sammenlignet. I Vittu, der kan vi jo sige, at der var en lidt sjov tendens, eller ikke tendens, men der var et sjovt resultat. Tidligere, der var det jo typisk stemmer til højre for midten i Vidut på flådestationen Grønnedal. Den her gang, oprindeligt var det til Atasut, så kom demokraterne og fik rigtig mange stemmer. Men den her gang, der er det så i første omgang IA og Siumut, der har fået de fleste stemmer dernede. Og det har de vist aldrig fået før. Jeg kunne i mig i Viduni rinnersisartut allamutaasimat neri uani malunartumik takusutissaqarpu. Siunatigut rinnersisuqaraangat i Viduni atassut taaguunnaqartarpoq. Taavalu demokraatisk pileriarmata am demokraatinik taaguisuqarluartarluni kisiat taakkua annikil assumalunartum annikilleriarsimapput taavalu siumut inua ataqatigillu taaguunnaqarnerulersimallutik aammalunarluartumik nunaqarfiilmaanakkut arlallit kuataaninnerusoq pissarsiaarpuut kisitisaat malunartumillu siumut tassani taaguunneqarluarsimoo taannaqanu qaluttuassartaqarsinnaava tässä nalunaqangila siumut nunaqarfimmiun taaguunnaqarluartartoq kuataaniinnaangit atsaagiinna ukkusissami kisitsis takuagut tässä oqararnit 85% ngaalluinnaat siumut taasinikuuppu tässä siumup nunaqarfimmiunit illersorneqarluarnera tassani takusutissaaqqippoq taammasakku takulaariartiit nuan tamakkerlu 359 qinersineri qanu akkuataarneqarsimanersut og vi skal lige se hvordan det 359 stemmer så er fordelt på landsplannet lige nu. Jakob? Tässä siullermaluiniartariaqarpoq taasinnaasut 1% ataallugu taakkua kisittisit massakut takutinneqarmata taamaakkaluartoq maluiniarluartariaqarpoq siumup annartuumik siuariaataqarnera 2007 qinersinermnaleqqiullugu inua ataqatigiit taamaaginnangayallutik amasit kisitsit peruteqqipput kisianni demokraatit aama kinguariangaatsiarsimapput eqqaamasak malilluit saqqummissinguatsiarpoq 13,7% taavalu aama atassut aama taagorneqarnera aama annertuum kinguariarlun tassa 16,3% 8,9%. Des amerlilaarput massaktungaviineqarput 458 tassa taasinnaasut 1,12% tassani malunnarpoq siumut annertuumik siuariartoq inua ataqatigii kinguarialaarlutik demokraatit aama malunnarluartum kinguariarlutik taavalu aama atassut aama annertuumik kinguariarluni. Man kan sige her på baggrund af det her allerførste landsresultat, hvor der er 1% optalt, og det er alle sammen fra bygder og i Vidut, at der ser ud til at tegne sig en polarisering, eller det har der været på de her første bygderesultater i hvert fald, hvor Atasut og demokraterne går meget tilbage. IA holder nogenlunde stand, og Siumut går meget kraftigt frem. Men som sagt, det er bygderne, og det er så den allerførste procent af de optalte stemmer, vi har her. Godt. Der er masser af sisimunut, at bevægelserput bjergerunarmat. Ole Petersen, dessa sisimuni ketlersortarfimmi, qano massakkut inisisimasuqarpa. Kisittinerit qano inisisimasuqarpa. Dessa massakkut kisittinerit naammasseqqammerput maani qinersisitsuumi aquttisoq Carl Bertelsen oqaloqatigilaassawa Carl Bertelsen ullumikkut silagissorsuuq
qinnersiartortut tamanna amerlanerani kinguneqarsimanerlun naamik qinnersiartortut амерлаваллаангиллат 3993 таасииннаасунит 23 таасиарторпут процентингорлу ортаалтэрс,53% таамааллаат таасиарторпут 2007 саниллиуллугу икилериарнерусимаппут суу 4,75% икилериарсиарпут икилериангаатсиарпут акуннэрмут налунаарсуисарнасаама таакку такусиннааваа икилериангаатсиарсимуна ималуни икиллаарсимуунарт кигуллерм 2007 саниллиуллугу таамааппор тасса уллаангани 20% миссаани икиннеругамик уллуингерланерани ангуалуарамиккит кисианни таматама киорнга 5% миссаани кингуариарпут киситсинер нааммассеққаммиур такусиннааваа нерриуми паппиалат қалериаарнеқарнерани саара олсви инуалақасигиннингааннерс таанна таагууннеқарсимарпаситту кисиани аама сиунгумингааннерсуни таагуисоқангаатсиарсимуунарпа тасса такусиннаасакка навеққутаалуи саа олсви ниорнеруи миссаани тикингааллуи таагууннеқарпутаалу туллерпасиппа туассиакарсин 500 синнаангуарлуи таанеқарта уллумиккут пинерсиарторт икиннаану суна пеққутаасораа налуа суна пеққутаанерс имассиннеру аавартаамерланерусима налуа Carl Bertelsen, nu står vi her i forsamlingshuset i Sisimiut, og vejret har været herligt fra morgenstunden, hvor der har været solskinsvejr, et herligt dag på en valgdag. Hvordan har valgdeltagelsen været i Sisimiut? Den er ikke så høj. Ud af Grundet af? det ved jeg ikke. Men vi har kun valgt et valgprocent på 58,53%. I forhold til 2007 er det et nedgang på 4,75%. Og jeg kan sige, at ud af 3.993 stemmeberettigede er der kun kommet 2337 personer for at stemme. Og som I plejer, har I også skrevet tallene time for time, og man kan se, at der har været færre i forhold til 2007. Er det rigtigt? Ja, siden i morges fra morgenstunden af har stemmeprocenten været lavere ved cirka 2%. Men de kommer ellers op på siden, men siden har de dalet ned, så den er kommet ned på cirka 5% lavere deltagelse. Nu er tællingen færdig, kan vi se her på broerne bagved. Og før I fjerner papirerne, kan man se på bunkerne, at Sara Olsvi fra Inuit Ataqatigiit havde en hel bunker papirer, og de tyder på, at hun er blevet rigtig stemt. Ja, hun har fået cirka næsten 900 stemmer, og på anden pladsen kan vi sige, at Siumut Dorrit Jacobsen har fået lidt over 500 stemmer, så de er de stemmeslurende her i Sisimiut. Nu hvor I er færdige, hvornår vises tallene i hele landet? Nu skal jeg over til kommunekontoret for at faxe tallene ned til kommandocentralen nede i Nuuk, så bliver de offentliggjort derfra. Carl Bertelsen, kisittisit tässä naammasseqqammerpasi imalun kisittiners naammasseqqammerparsi taamasakkut taakku qaquusaqqumineqassappi Nasmasakkut ernginnanguaq kommune allaffianukassagut qavunganuummut aquttisoqarfim nalunaaruutiissagut taakkualu isortatiuortumik nalunaaruutiissavat. Carl Bertelsen Rønner. Tak til dig, Carl Bertelsen. Ilisiluqan. Sisimiuningaanni kaserstarfimmingaanni taamaalluta kisittina naammasseqqammertoq taamaalluta paasaqarfiilaarparput studiamut koonnerum nuumittumut uterpuut. Quyavuut uli Petersenimut tusarfeeqikumaarparput unnuupingerlanerani. Tässä täällä uani tässä Sara Olsvi 900 Sisimiuni rinnerneqarsimauoq. Taalu Dorrit Jacobsen 500 missaani. Tän tässä Sisimiut qannallissavissio. Tässä pissanganeqatigiva illoqarfiit annerpaa ilaanningaani taakkua kisitsiuliumata taavalu
наатсорсуутигина qarsinnaagunarpoq имаасиннааsoq сумут ингерласоqarneraanik тааккуа киситситакутитсису писсаганассоо такуссаллуу мааттоq партиинеқан аггуатаарнаа ерсеққиссум такориарутсигу оқаасеқарфигиуминарнерулиссоо кисианни тасса сисибиуни таасинерит тунгивигалуит соорлу оқаатигинеқартоқ иламанарсиннаасоқ сиуарту тассаасасут саа Олсви Doris Jacobsen сисимиут илисиманеқарпоқ сиумоқарфигусоқ киут мааннамут кисианни соорлууна мааннаккут киситсигу куа кигулли таккут қарсаатигалуит аллангуаллассимангуатсиарту тассеқинерсарнери ааллат сигиннаараан сисимиун таасиартort иматут амерласорсуун аёрпут просентингорлугит аама массактаман такутиннеқарпоқ аамуна оқаатигисааяқарпоқ саа Олсви таагууннеқартигинера писсутеқарсиннаасоқ тасса сисимиунна юақарникуум сивисуумик тасса нунатсин таан такорнартаангилаққа илисариссималлуаккагут маатто инуит таагоорманерусарпагут. Der vil jeg godt lige skyde ind, at selvom vi nu har hørt, at Sara Olsvig har fået 900 stemmer, og Doris Jacobsen 500 stemmer deromkring, så ved vi jo ikke, hvad de andre kandidater har fået. Nej. Det kan jo være, at plads nummer 3, 4 og 5, det er også Siumut-kandidater, sådan så de har fået et kanonvalg i Sisimiut. Så vi må vente på, at vi får resultatet fra Sisimiut, fordi vi kan ikke sige noget om det endnu, sådan rigtigt. Andet end vi kan sige, at de 2 kvinder, som på forhånd var udråbt som favoritter, at de ser ud til at gøre det rigtig godt her i. Men Henrik, nu, vi ved jo faktisk, at Sisimiut by er jo Siumuternes by. Nu er det jo faktisk næsten, kan vi sige, at der er blevet ændringer. Det er det, du ikke ved, fordi du har ikke set de andre stemmetal. Du har ikke set fra de andre Siumutter. Hvis de andre Siumut-kandidater ligger lige under Dorit i stemmer, så har de fået rigtig mange stemmer. Så vi kan først se det, når vi ser resultatet fra Sisimiut. Men i øvrigt så var IA klaret sig jo rigtig godt der ved sidste landstingsvalg. Så det vil sige, at man kunne faktisk ikke analysere på grund af de 2 personer? Nej, vi skal have resten med os. Der er jo massegut amma qaqortuminngaanik amma attaveraserput Judith Hart Peilmann viarerpoq Judith Hart Peilmann massegut tassa qanoq ingertava qaqortumi qinersineq tassa qaqortumiut aalaagisinnaatitaasuuppata arnat marluk folketingimi issia nissaat massakkut aalaangerneqaraluarpoq tassa Sara Olsvi aamalu Doris Jacobsen amerlanerpaanik taaneqaramik qaqortumi qinersinnaasitaasu 2425 jupput taavalu qinersiartorsimallutik 1500 erivit tassa 2007 kingullermi folketingimi qinersisoqarmat kinguariateqangaatsiarsimapoq Franklin Høgh Olsen qanormita taana angitigiva 9% ortuaor 9% sinilalaanguartunnert kommentuumik kinguariarpuut kingullermik syym qinersoqarmat 71,33% taasiartorput maanakkullu 62,31 taakua arnamarluk qinerneqarnerpaa qanormit amerlatiisun taaneqarsima endnu er der til en qineqqusaartor Sara Olsvi 546 der var du siumumingaanit qineqqusaartor Doris Jacobsen 404 det står qineqaanerpaa qaortumi immikul taasuutik atassutkativilluu 78 qinernaarpoq demokratisk 167 endnu er der til Sara Olsvi taassuitangulluit 645 Siumut Doris Jacobsen 576 at orsinnaangitsut 19 taulu taasiuinerarsimangitsut 26 Franklin Brujavut Kelly Bertelsen soomitaava inuit ataqatsigit taaneqarnissimin taam nuannaartaruneqartigippat tas isimaqarpunga ulqaangiissimmasit isimaqaanarfiit kisianni илисимасаник аалаавеқарлунсули неқмассак ингерсалерпо укиин кингиллерни исимақарпунга има исимақарпунга тамук
аниатиннеқарти ини қатсиппаат кисиани массак илисимас тунгавигалигитсулинеқ қиниккатсулинеқ тас аасартип суут исертитас тасса сааорсуи исиссаалуарпат суунуккуа сулиат пингаарнерутиллуит folketingim исумагинеқартариақарсоригиси тас арларин сулиассеқассоо калаалтан маркимитит таакуа таакатигааторлу таасиннаавак илагеэқарнерм аақиссуусивиэққинеқартариақарпут таама нунан аллан тунгатиллу калаалнаат авам аммарнериниссаа ассерсуутигалу куялингуатсиннип иллоқарфиссуит миллиониликкаани иниллит америка аваннарлерни кисиан танмаркип иум атанераписсигалу таакуа илуам нивеқатигисиннаангиларпут таакуа аалисагаатсин пимсориуссуусиннаапут тассулиассаасаа кисиан аама наалаккерсуу сулеқатигалигит калаалнаат танмаркилагернин писсит ассиингитсит аақиссорниагассаап соор массак эққартинеқарпа янаатунгуан эққартуисимеқарнерут тунгас тамаккуа сулиассин илаасаппут Jens Adolfsen атассумингаани илисси кингуариини киннера эққумаффингитсоорсимагиссиу таамоқартеқарс наалап куккуаллаангила кисианаама соо атас кингуар аярнерун таамаан пеққутай илагиллуиннарпаат укиккингиллиит марпингас ингерланераани ассут ингерлнерлуссимао маан илуамик атаатимерсуассанак таулаатаа укиманна атаатимерсуарсимагу таа нутартарниссаалмаагик таспиарасарт аасартаруппорта таулаам пеққути илааттаасиннава илаатнаатама эққарсиатигаалу атассут илуани эққиссимангинтеқарнера таа тастамак илуарсиниарнеқарниссаалмаагик тассулина аастариақарпа кингуартин аариа писсиннаангилаққа тасса Lars Lundblad тасса уннуммут Danmark Arnamik statsminister Darborg taavalu assens isaappaadalin isaappaa kikkuntaman suleqatiqarumallun aammalu Danmarkip avataan suleqatiqarumalluni suleqataarusuttu tamaas qaaqqulluгит nunatsinnut taamatu suleqatiqarusulernera тассами исаассинера нунатсин канусунниутеқассава нунарп ерсеққиннерулиссасориви тассиулларми сиумаккорми аам қинигааллуарнеран иллуатсам нуаннаақаагут таам қиимасуми аам қинеққусаарнер писсутагаам аммалу илисимассус писсутаава амма статминистерингортусса арнап хи оқаатигисаа таан илумоорпоқ сулеқатигиннэрми пингаарториуруссуу нунатта аннерторусаарми нунарсуарнмиоқатигин исигинеқалернераама миннерунгиттуми силааннаап аллангуарторнераата илутигисааник нунарпу ториарфиссарпассуақарта кунеқарма тааматтуми хилип соқутигисаа тассаниигунарпу илаатигу улиасиорникаа тассарсуарниккуллу иниссисиманернунатта аннерторуссуарми соқутигинеқарма тассасуунуккуа соорлу пиареерсимаффиисариақартут ималуунниеқа эққумаффиинеқартариақартут соорлу ассерсуутигалу мианерсорлуни сулиассат эққумаффиинеқартариақартут кели тас Helle Thorning Petersen сулиасеқарторуссуу Danmarkkim анингаасарсиарнеқ ингерллаллуангана таамаатим Danmarkkim анингаасарсиарн саминеқарторуссуусаавоо таава нунатсиннингаан илаасертаату тагут таакуа сулианит нунатсин тунгастеқартин куккусоқангинниссаа таакуа қаллаанаммин писсит атиккат саммиуллаарлит нунатсин тунгасин куккуусингинниссаа эққимаффигисissaaгаат таау аам қинигаассат пиллуаққусраак Lars Lundblad тасса нунатсинни иннуттаасула аму Danmarkimi калаалнагуақарту налигииммик иннуттаасуқарнера атаққинеқарниссаа таана пингаарториуруссуу маанамут паасерпарпу илаатигу миннерсут исигинниттарна Danmarkimi аама аторнеқарту маанак пиккориссуни таниақарнит каорнатигу аама аниорниарнеқассаас миннерунгиттума налигииллуни конлор илуан сулеқатигиннис таан агунеқартариақарпа Grøn Beredassinagis. Ja, juutumut qujavut. Taamasakkut sumatorsinnaavagu okupaasisutissat. Killilum atorsinnaavagu tass ataagin hinneriuqarneraatuut partiinut ataasiakkaanut qanuq agguarneqarnerat taskatilluit taakkua takutsinnagit oqaaseqarfigiuminaappoq kisiannili una oqaatigisariaqarpoq taakkua sisimiuni kisitsis takusagut aamalu qarortuminngaaneersut kisitsis takusagut tusakkagut nayoqutaaluit siumut qinigaatitaqassappat
kina ilaasortangornissa ilimanersinnaao taamatullu aama inua taqatigi qinigaati taqassappat kina ilaasortangorsinnaasu tassa isumaqappunga annerusumik eqqartortariaqanngikkallartoq partiinu akkuarsimaneraat takutinnagu. Ja, vi skal have fat, før vi kan snakke om det her. Alluitu bare kisitsit masakut takulariartiin. Der kan vi måske lige igen se, at Siumut har igen klaret sig godt i bygd. Her er der tale om stor bygd, 144 stemmer er afgivet, det er 66%. Der er sådan cirka lige stor tilbagegang for de øvrige 3 partier. Abdes nu naqarfi angisut ilaat tassan takutinneqarpoq tassan siumalunnerluartumi siuariarnera maluginiartariaqarpoq ukuliportiit pingasut allat tamarmik kinguariangaatiarsimallutik 2007 qinarsinernerleqqiullu. Måske kan det også lige nævnes, at i bygderne indtil nu har vi set, at der er faktisk kun 2 partier, der overhovedet kan gøre sig gældende, og det er Siumut og IA. Der er ikke mange stemmer til demokraterne, og heller ikke Atassut, der ellers tidligere jo også var stærke i bygderne. Så vi skal måske over på det næste og se lige, hvordan de er blevet fordelt her, om det stadig er de samme stemmesluger som før. Ja, det er så Kulusuk. Kulusumngers om Bjarup Masakun. Imma kikkorinnan rasmanus dekoralartu tiumi. Vi skal lige se, hvem det har valgt her. Vi kan se igen, det er de 2 samme kandidater, der tager langt hovedparten af stemmerne. Så Olsvig 43 ud af 53, og Doris Jakobsen endnu bedre 66 ud af 80. Der er Kulusuk. Kulusumngers om Erninautas Kulusumngers om takutissaaq taava isian tassa nunaqarfiit taakusuli siumukkormiusut erserpoq suli takussaaqaaq so kulusumngaanersu piarap aamma tassani taasiartort amerlagisassaangi illat taassinnaasut 51% sinilaaginnarluit taasiartorsimappu inuo taallamsit kisian maluginiaqqitariaqarpo kulusummi taasiartortut 70% jaatassa 68,8% siumumik taasisimasut sinnerilu kinguariarlutik tassa inua taqatigiit demokraatit taavulu atassut inua taqatigiillu kinguariarnerat assigingaalluni arlaat 9,4% mitaa inua taqatigi 9,4% kinguariarluni atassullu 10,4% kinguariarluni. Henrik? Ja, nej. Der er immer bare Kimmut. Skilt Martel. Appa. Så akikkut så. Tassani maluginiaqqitariaqarpoq siumut katilluit 64 taagorneqartoq Doris Jakobsen 56 taaneqarsimasoq aammalu inua taqatigin taassut katillut 15 upput taakkunangalu qulit saa Olsvig taassimallutik atassummi steenlyyngi taagorneqarnerpaasimaru tassa arfinmarlun taaneqarsimagami taassunit aqqanimarluusunit taava demokraatit taaneqanngaalluinarsimapput aanalluna parga Michael Rosing tamam ataatimi taaneqarsimapput sinneri susaarsimallutik taava qinnersartu 2% tiisa tassa 879 akkuataarsimanerimassak takusinnaavut tassani maluginiartariaqarpoq qinnersart ortornu suttanit tungivigaluit taasiner erneriallaga tassa siumut malunnartumik siuariarpoq 26,6% tinik inua taqatigi kinguariarlut annikinnerusumik demokraat annartuumik kinguariarlut 15% tingajavinnik taavalu aama atassut aama kinguariangaatiarluni 7,6%.
Vi ser igen her, det er bygderne, der er talt op, der er 2%, og Siumut klarer sig rigtig flot i bygderne, endnu flottere end de plejer, og der er tilbagegang hele vejen rundt blandt de andre partier. Demokraterne er gået rigtig meget tilbage her. Atassut har mistet halvdelen af deres vælgere, og IA har mistet 4%, og det er også lidt mere, end vi så sidst. Men igen, det er bygderne. Her er så fordelingen på kandidaterne, og det er igen, her er det Doris Jakobsen, der er jo den helt store stemmesluger i bygderne, og med Sara Olsvig på andenpladsen på 143 ud af 223. Malugin yartariaqarpo atasqiviyarutigu tassani atasutipsallerpaatilluuq inigassangorti taa stillungi qinnersinerit taasina affangailluinnaannik taaneqarsuun tass 33 Knud Christiansen Hans Lybertilu naligingayavilllutik appa 13%-nik aamalu 13 Hans Lybertilu 15 taaneqarsimallun. Taamassakut ilulissaninngaanik tusagassiortuqaterput Katrine Kruse piaqarsimasussaao sernermiuni qinnersiimminngaanik Katrine Kruse immaa saqqummeriaruni Katrine takanna tassamaani massakkut ilulissani qinnersiimmi kulturhusimi nikorfavunga qinnersine qulingiluanut tanneq aqqan qulingiluan tanneq qulinngortorlu qinnersinermi kisitsineq piareerneqarpoq massakkullu nikorfaqatigivara qinnersititsuimmi aqutsisoq paavialungim ullumikkut qinnersinermi taasiartortut qanoq inissisimappat tassullu taasiartortut taasiulat atorsinnaasut 1927 tassut taakkunanga amertanerpaanik taaneqartoq nao Sara Olsvig 693 taaneqartuni taavaru appaatut Niels Thomsenni taaneqarsmaoq 432nik kiisalu taakamertaneret pingajuattut taaneqarsimalluni Doris Jakobsen taaneqarsmaoq 315nik ullumikkut taasiartortut anerlassusaat uterfingeqilaassangutsigit prosentingorloo qassiuppat tas ullumik taasiartortut prosentingorluu 59,02 taakkua 2007 november 13 qinnersinermut sanilliullungu qinnersiartortunik anerlassutsimikko qanoq nikingassuteqarpat tassa prosentingorluu 2007 prosenti 63,3 tassa qinnersiartor taamanakkut amerlanerusimapput 2007 qinnersisut ullumikkullu qinnersisut amerlassusaasa nikingassutaanusuna illit patisaasoraaju ismuarpu patisaasinnaasuq tassa maani atuartut atuangiffeqaramut qala mangajoqqaavi tassa aallartutik silagissorsullulu maani tassa aallartikkatta prosenterput аммарнитта киунингуа qaffasinnерулаагалуарпу тааван нериутигалуаратсугу qaffariartornissaa туусунссуулалеққиуллуу кисиатасса аппариартарт ингерлагами der qallunaatuanut tikilассуарпут Jeg står her med valgleder i Ilulissat Pavia Lynge. Hvordan er stemmeprocenten i Ilulissat? Den ligger på 59,0% i dag. I 2007 ligger den på 63,3%. Kan du fortælle os, hvordan stemmefordelingen har været her for de 3 første? Ja, jeg vil sige, at noget der idrætsferie her og godt vejr, det kan være det kan spille ind. Det kan også være, at i 2007, det har vi stemt i november måned, men i år, vi stemte i efteråret. Så det kan også spille ind. Og hvem har fået flest stemmer her? I Ilulissat bys valgkreds, der har Sara Olsvig fået 693 stemmer, og Niels Thomsen har fået 432, og
Doris Jacobsen, 315. Tak. Tässä ilulissaningaanni taakkuupput ilangukkusutangut maannakkut toqqaarnarnitsinni qoinaq Qutavigaarput Katrine Kruse som unit. Taava tässä Sara Olsvig annertorusom tässä qinerneqarpu ilulissani naak iluliarmiusut imalun ilulissannajuaqartut tallimaagaluartut tässä taakku tamaavis qaangerluit uanne qinerneqarpu. Tässä tamatuma takutippaa sisimiuni oqaatigineqartarit qaortumil oqaatigineqartu malunnarpoq inua ataqatigiit qinigassanngortitaani Sara Olsvig as annertuumik taaguunneqartoq ilumorputit qinigassanngortittut arlallit ilulissaneersuumata Doris Jacobsen ilulissaneersuuq Niels Thomsen ilulissaneersuuq Anne Lone Bakker ilulissaneersuuq taavalu Nick Nielsen massak ilulissannajuaqarpoq ilisimasik malillui qasingaanguarmiugaluarluni tässä qularnanngittumik uqaatigisaajaqalissuoq qaqarnittut siumqinigaati taqassappat imaassinnaaoq Doris Jacobsen qinigaasoq taavul inuga taqatigiit qinigaati taqassappat Sara Olsvig asmalunarluartumik siuartuusoq Sen uanaam Niels Thomsen kisitsi paalussuarnik ilulissan qinerneqar 432unik. Tässä tämän tupinnaangilartassa ilisaasimasuut tässä nunaqqatigut maattoq annorusumik taaguarniartariunnalunaqangilaq kisianni ilimigariikkattut Niels Thomsen amarlasuun taaguarnaqarnissa tassuun ilumortor tassuun takuneqarsinnaagu pissanganesso illoqarfi allat tikeriarutti qanuorlatigisun taaguarneqarsima jumarnerso. Ja, Henrik, vi ved, at der er 5, der stiller op fra Ilulissat. På trods af det, så er det alle sammen slået af Sara Olsvig, som slet ikke kommer fra Ilulissat. Jamen det viser bare, at det ikke kun er lokal patriotisme, der styrer stemmerne. Hun har også klaret sig godt der, ligesom hun har gjort i de store byer, vi har hørt fra indtil nu. Og Niels Thomsen ser vi for første gang, han virkelig kommer frem. Og det er jo, han kommer derfra, han havde også et rigtig godt valg til Inatsisartut sidste gang fra Ilulissat. Så det er heller ikke overraskende, men det er meget flot, at han kommer op der på andenpladsen. Så der er masser godt. Kan du være med? Nu kan Alice Lund blive også masser. Ja. Ja, tässä massa kun maani nuumi katuami puhut, toqaanartumi maani katuami inui ataqatiini tapassarsuisut amarlasorpassuumaanga isaajuarsinnarput immaqa 300 pallilerpaamassakut naalakkersuusu assiagitumaani tutakuakka aamma inui nuannattoruissuupput maani nikorfaqatigivara atia taanaqartorlu avaalaartarput aana Sara Olsvig nikorfaqatigivara Sara massakkorpiaqanu ippit Pissangavunga assut assoruissua pissangavunga sooruna sinnerluka sullisserusupputit tässä misigigama tunniussaqarsinnaallunga aama inuaqatigikataallilu kataallinnaannu politikkikkut sulerusussusera annertusinikuummat maanga uternerma kingorna nukissati sumingaanni pisarpigit tässä sumitamaangaannik ulluinnarni inuuninniik ilaquttanniik qatangutinniik makkuluaamma taperssersuisorpassuarningaanniik tässä maannamut illi atitaanaqallattaawa pissanganartorussuu aqagu ullaakkuttaava aqagu ullunutaa aallartippat illillu folketingima ilaasertangusul piaqarsimaffigiviuk ilaana piaqarsimaffigivaqa kisianni unnuingerlaneraa takulaariartiguqanu inerneqassanersoq kisianni qiningaassaguma soorunami piaqarsimavunga Og vi tager den lige på dansk. Vi er her i Kaduaq, hvor der er omkring
300 festglade mennesker, som også kommer her løbende her i aften. Og jeg har set forskellige ministre, der er her fra IA, og vi har den tidligere folketingsmedlem fra IA, Juliane Henningsen, her også. Og jeg står her sammen med Sara Olsvig, som er spidskandidat for Inuit Ataqatigiit. Først, Sara, hvordan har du det lige nu? Jeg er meget spændt, men jeg er også lidt tilbageholdende med at helt at tro på det hele, før der kommer nogle flere resultater ind, men jeg er meget, meget spændt. Hvordan kan det være, at du vil arbejde for os mennesker, for os grønlændere? Hvorfor vil du arbejde for os? Altså, jeg har kunne mærke og føle og se, at vi har brug for nogen, der har lyst til at tage fat, nye kræfter og nye mennesker til at tage fat på noget arbejde, som der jo i den her omgang til folketingsvalget ikke var samme mennesker, der ville stille op til folketingsvalget. Så jeg har rigtig meget lyst til at arbejde for Grønland og for den grønlandske befolkning i Folketinget. Ja, man kan godt se, at du har masser af selvtillid. Hvor får du al den styrke fra? Den får jeg vel fra mit hverdagsliv, fra min familie, fra alle de her støtter, der er her i Qaqortoq lige nu, og alle de mennesker, som har opfordret mig til at gå ind i politik og arbejde for Grønland. Sara, qoyanak mani abasulaqsinnaakit ingerlalluarinil unnumanna. Qoyanak ilisilu, qoyanak. Tassataamaasiillutakatuamingaannik ilangutassiivagut unnu ingerlannerani takoqqikkumaarpugut. Apta tassamasakut amma qasianguit piararpalumma ta ingerlaana qasiangui maa nuisipallaannarutiin. Og det er tallene fra Qasianguit, som nu også er ved at helt parate. De kommer frem lige om lidt. Jaako. Tassani maluiniartariaqarpu atassutip kinguariaruussuarnara tassa 25%-ingaanit 7,3% aam demokraatit aam annertu malunnarsuartum kinguariarput Inuit Ataqatigiit annertum siuariarlutik tass 19,1%-nik siumul aam siuarialaarluni 3,7%. Vi kan se, at IA har fået et rigtig godt valg her, og det er jo sikkert også Sara Olsvig, der endnu en gang viser, at hun kan trække mange stemmer, og hun kommer jo også fra Qaqortoq, eller i hvert fald boet der i en række år. Og Siumut klarer sig også godt, og her har vi virkelig to partier, der er stukket af fra de andre, kan man se. Atassut og Demokraterne får næsten ikke nogen stemmer. Kikku mitä täällä ringaisumappa tassani? Tassani takusinnaarput Inuit Ataqatigiit 273 taanaqammata taakkunanga 247 Sara Olsvig taasisut aammalu siumum taasisut 223 jusut ilaat 133 Doris Jakobsen taasimatlutik Nick Nielsen 54 taanaqarpoq tass qasianguarmiu uailmaimisaarua taaguunneqarnerussasor kisiani taaguunneqarnera annertungilaq. Okay, nej, ikke noget. Jeg vil bare sige her, hvis Nick Nielsen har for første gang fået en god portion stemmer her, og han skal virkelig hive meget hjem i de store byer for at overgå Doris Jakobsens. Og der har vi faktisk allerede hørt jo, at det også er Doris, der klarer sig bedst i de store byer. Så lige nu ser Doris Jakobsen ud til at være meget stor favorit til at få Siumuts mandat, hvis de får et mandat. Tasiilaq tassaammassaktaa piararpoq. Tasiilaq, det er en stor, forholdsvis stort afstemningssted med 526 stemmer. Og vi ser, at IA og Siumut igen har fået gode valg. De er gået frem med henholdsvis 11,6% og 7%. Igen stor tilbagegang til Atassut. Atassut var tidligere i mange år det klart største parti i Tasiilaq, og nu er de reduceret voldsomt. Demokraterne er gået lidt tilbage. Tassan maruginiartariaqarpu kuakisitisittakusinnaasat aqornaanni taasisinnaasut
таатилаарлугит таасиарторсимас тасса амерлигисаан иллат тассани таассиннаас эққарсаатигалугит укуа кисиснаммин такутерерпаат инуатаратигит сиумуллу сивариартутта демократик кингуариалаарлутик аамалу атассут ассу аннертуум кингуариарлу таахуатаарнери ақалнаатулаарлу уқатигерпа. Vi kan se igen de samme spidskandidater, som vi nu godt kan tillade os at kalde dem, har fået langt de fleste stemmer. Så der tegner sig et meget tydeligt billede efterhånden. Ja. Ingerlaqqitsinnata taava siiva sunaan aam kisittisit malinnaaffiiniarneqarunik taava taasuunukua aamma tekstiivim takuneqarsinnaas. Tas tekstiivimi isiginnaartut kisittisit ataavartumik immikkuut uana qaangeqattaarnerit inamminertakoorusukkunikit tekstiive qupperneqortoorneriu алаккартэрсинааваат аамалу куиннерни тартагатсуут аама киситсит аама иккусуунеқарпу тасса куинианаггат кииликкут vi kan lige fortælle til seerne at de tal som der kommer fra kysten eller fra valgstederne kan ses på tekst-tv, Konias tekst-tv side 800 eller på Konias hjemmeside på Konia Nakatgiel. Og så har vi en indslag fra Sisimiut, Sisimiuningaanillu ilangutassiarmaanakutlingupo. Tässä ullaaq qinarsiviammarneqarmata siullermertik qinarsiartortut iliniartut qinarsiartormata aamma najuppugt. Sisimiuni qinarssivik ammaliivissoq silageqaaq qinekkusaartullu ilaasa qinekkusaarutaat amerlangitsunguit katersortarfiup silataanut iliorarneqarsimapput nullaaqutaq qulingiluangortoq taasisitsivimmi aqutsisup matu ammarmagu qinерсисарторпаалунгуит исааппут таасивиннуллу наккартитсивиит миссуалаартиннеқарермата qinерсиситсивимми aqutsisup Carl Bertelsenнип qinерсивик аммарпаа маани аллассимаффимми аллаққиус таасииннаассаас qinерсиллуарис qinерсенгаарtussat siullernut ilaallутик iserput aattaavisuarlu qinерсисартунгорнер таакку илааннут писсаганалаарсимавоқ танганналарторисуу таалу qanu eqqarsaatigiunnaarlugu iluallattoriussuu HTX-imi ilinniartut ilarpassui siullermoorlutik qinерсиппут qinekkusaartittisaqattaarnerillu ingerlanneqarsimasut arajuttisimanggilaat kingullertiguma linnaalluarsimavanga ата тивиккут ааллакаатитталермаат има малиннааниарсаалерпунга qinерсинissarlu qanillillermat inuusuttut makku qinерсисартунгорамик нунап aqunneqartarneranut tungasuni ilisимасақалериартуиннартуссааппут folketingili qanu ilisимасақарфигитигиваат акисуссааффигисориуссуу qan аннерториуссуа саммисақартарпуут самфунсфаагерлута фаагеқарлута таам qinерсисуусаартитсивуа атуарфитсинни су атуартунут илинниартуну хасанаартарнама илинниарфими qinерсисуусаартитсиманерат утерфиеққиссаварпут qinekkusaartummi malinnaaffigereerluit qinigassaqalersimanerlutik налуналаарториуссуу кинеқилиссинерлугу исилаама пингасуэққарсаатигаккит таа атисииннааккит тасса тоққарпаа атаас уаннуналернарсимангила кися соонами атсависсуа qinерсигама тассами эққарсарнарсимаву кися налернисимангилага qinigaссаа аалаангеқарникуакку сиуморерлуут тассами нуаннарторисарсулаарлунгаама qinерсигама сиуллерм налернинарсимаалуарксиа атуарфим тамаксаммиатсиимассакку таа паассақарнерулериарат фиансууниккул малиннаариарат налунаарнаар qinekkusaarnerat qaangiuttut ассиингитсорпассуарни оқаллиффиусарсимаппут тамакку qinерсенгаартуссанут соқутигинаарсиманерлутик дебаттераангамик соқутигинаарсимава қано тамармииммиккут сами сулликкусутат анниккаангамик таа паассақарнарлуни
suusulissutigerusunnera tanna uan soqutiinarnerpaasimo qinaqqusart assiingeqa suut qinaqqusarutiinera taa